duherereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali hano ku isoko rya Kigali Market ahabereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Ni mu gihe umutubuzi watuburaga amafaranga y'inote za 5 dore yuko yazanaga inote za 5 z'inkorano ndetse akazitanga akagenda azivunjisha hano mu mujyi wa Kigali hano ku isoko rya Nyarugenge. Uyu mutubuzi yaje gufatwa, polisi ihita imwicaza hasi ashaka kurwana n'inzego zishinzwe umutekano, bahita bamwambika amapingu dore yuko abatuburiwe amafaranga y'amakorano ari menshi cyane. Basobanura yuko ari amafaranga agera kuri miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda batuburiwe, ndetse ngiye kubabwira uburyo ki bagiye bagenda bayatubura. Binjiye mu isoko rya Nyarugenge kubera ko bari banaparitse imodoka hanze, batangira gushopinga ibintu babizana mu modoka batanga amafaranga y'inkorano ndetse babasubiza, dore yuko abatuburiwe bavuze yuko hari uwatuburiwe miliyoni 1,500,000, dore yuko baje bagatwara udufuka turenga 15 tw'umuceri bakadushyira mu modoka yabo bakabishyura amafaranga mashyashya cyane, ubwo nago bakekaga yuko aya mafaranga ari amakorano. Igitangaje, abantu bapakiraga bino cyangwa abakarani bazanaga bino bari baguze bishyuye amafaranga y'amakorano, bano bakarani babishyuraga amafaranga mazima kubera ko bazi yuko abakarani bakunda gucekinga kandi bakunda kwita batanga amafaranga ako kanya, bagira ngo bataza kuvumburwa batarava aho ngaho. Ni mu gihe abasanga 15 bose batuburiwe bagahabwa amafaranga y'amakorano, dore yuko bano bagabo bahise bafatwa bagatabwa muri yombi na polisi y'u Rwanda, dore yuko bafashwe mu masaha ashyira saa 8 za nijoro. Ibi byabaye uno munsi mu masaha ashyira saa 9 za kumanywa ku itariki zisanga 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. Kugira ngo bafatwe, abaturage bagiye batanga amakuru, dore yuko uwo bari bashopingiye umuceri yaragiye kurangura cyangwa bari bamuzaniye stock yishyura amafaranga, dore yuko abantu yishyuraga amafaranga ku muceri bari bamuzaniye bari bafite imashini ibara amafaranga, bashyizemo ya mafaranga mu mashini, imashini itangira kuyatobagura ndetse yose iratobagura irayarangiza, dore ko yari miliyoni hafi n'ibihumbi 500. Ako kanya nibwo yahise asohoka yirukanka aravuga ati, wa muntu hahi hano iwanjye imiceri myinshi nawe mubonye, abandi ataciye hano bigenze biteze atafite amafaranga y'amakorano arimo aradutuburira. Undi abarabyumvise nagiye kuzana amafaranga asanga na amakorano. Mu gihe bano bagabo bagerageje kwatsa imodoka batsimbuye, abaturage bahise bitambika mu muhanda nkuko muri kubireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda. Umuhanda barawufunga, murabizi abakarani ba Kigali Market, ndavuga hano mu isoko rya Nyarugenge, bahita bafunga umuhanda. Ako kanya polisi hano ziba zihari, polisi zihita zibafata dore ko bari abagabo 5 bari bazanye aya mafaranga kuyatubura. Barangije bahita bafatwa, ndetse urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rubata muri yombi, ariko bafashwe na polisi y'u Rwanda. Abaturage basobanuye yuko hano hari n'undi uheruka kuhaza akazana amafaranga y'amakorano, ariko we yaje nta modoka afite, dore ko yazanye amafaranga na miliyoni 5 z'amakorano, ndetse bikarangira azitubuye nawe agafatwa. Polisi y'u Rwanda yahise ishyiraho amategeko mashyashya n'amabwiriza mashyashya. Umuntu uzafatwa cyangwa agafatanwa amafaranga y'amakorano, hari itegeko rihana abakora ubutubuzi nk'ubu ngubu ndetse n'abakora amafaranga y'amakorano. Hari igihano gikakaye cyane bazajya bahabwa kitahise gitangazwa ako kanya, kubera ko ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateraniye kuri Village Urugwiro, ndetse bigize kwibasira kuri kino kibazo cy'abantu batubura amafaranga ndetse bakazana amakorano. Bayakoreraho bigenda bite, ubundi acahe? Iki kibazo inama yarinze irangira batarakibonera igisubizo, baba bagisubitse kugeza izi saha kiri mu muhezo, ariko ubwo nibitangazwa tuzabibamenyesha. Ni mu gihe bano bazana amafaranga y'amatuburano bahatwa ibibazo, ahantu baba bakuye ano mafaranga bakagerageza kuhahisha, nabo bakavuga yuko bayahawe n'abantu batazi, bakavuga yuko bayibacururije baraza kugabana. Ibi ngibi bigatuma rero bahita batabwa muri yombi, bavuga yuko ayanga yari amatakira ngo. If you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye.